Kako izbrendirati svoju tvrtku, proizvod ili pak sebe, doznali smo na kreativnoj radionici Brendaonica Plus, koja se održala u inovativnom Zadru. Majstori svog zanata Morena Milevo i Tomislav Pancirov učili su Zadrane kako strateški planirati sadržaj za društvene mreže i web, te kako što kvalitetnije izgraditi svoj brend na digitalnim kanalima. Brendaonica je zapravo interaktivna radionica za brendiranje pojedinaca i usluga i proizvoda na društvenim mrežama. Namijenjena je freelancerima, mikro i malim poduzetnicima i dakle svim onima koji pokreću neki biznis i žele promovirati svoj proizvod na društvenim mrežama. Nije vam prvi put u Zadru, kakve su do sada bile reakcije? Pa nije nam prvi put u Zadru, ovo je zapravo već peta brendaonica koju održavamo u inovativnom Zadru i zaista smo jako zadovoljni sa feedbackom polaznika. Čini mi se da je bilo čak oko 80 polaznika sveukupno koji su bili na našim radionicama i stvarno moram priznati da je taj poduzetnički duh i klima u Zadru jako na visokom nivou. Zbilja postoji interes od strane pojedinaca da usavrše svoje vještine i da nauče ponešto novo, što je jako bitno naravno za razvoj i za promociju biznisa. Uz Morenu glavni predavač bio je Zadranin Tomislav Pancirov, stručnjak za digitalni marketing s bogatim iskustvom rada s najvećim klijentima u Hrvatskoj i šire. Super se uvijek vratiti doma i vidjeti da ljudi to super prihvaćaju, ali također da ljudi žele raditi na sebi. To je jako bitno jer s druge strane u današnjem modernom okruženju, ako ne radimo na sebi to svakodnevno i konstantno ulažemo u to svoje znanje, jednostavno na tržištu rada nemamo više jednaku vrijednost. Davno su prošla vremena kada možemo jednostavno zaposliti se u firmi i očekivati da ćemo tamo raditi do kraja svog životnog vijeka bez dodatnog ulaganja u sebe. Osim stručnih predavanja, polaznici su dobili priliku sudjelovati na interaktivnim vježbama, putem kojih su besplatnim alatima isprobali neke od tehnika naučenih kroz teorijski dio radionice. Do sada je održano preko 30 radionica s preko 450 zadovoljnih polaznika.